دەستپێکا گۆزانینگەها ڕۆژاوا بوو براستی وەک خەونێکی ژمارە بوو یعنی وەک جوانین کووردا جوانین خوێندەوان هەم بە زمانی خۆ بخوێنن چاندا خۆ بە زمانی خۆ بخوێنن دیرۆکا خۆ بە زمانی خۆ بخوێنن ئەو چ زانست هەبە گۆ بە زمانی خۆ بخوێنن ئارمانجا مژێ تەڤلیبوونا من ji vê zanîngehê birastî ez bi xwe xwendekarê zanîngeha rejîmê bûm min li latqiyê dixwend me xwendina xwesekinan em hatin vê zanîngehê got ji kêmanî di jiyana mirov de dema got bawernamak jî pê hebe cemwî hebe yanî bera bi zimanî wî be armanca yekemîn got em bawernamak Kurdî ji zanîngeha Kurdî bistînin. Pênûsa min vir bîse ji peyvê rastiyê nanivîse eger kişandina êşa te be ez gelekî bê îşiya me û eger bê êşa niha be ez pê razî me lê berdewamiya min tune ji jiyana gominetî serkêşiya wê bike tune pirsgirêk ew e گمرف دنابرا دروتیا دنیای ده دمینه ماتمایی بیچاره او اشی قربانی یک جبریاری بیشیانی پینوسا بنا بودن جیانا گمرفاتی تیده نبی که حسنین تا چیه گراستی لی نبی که حزاته ولاتی گو آزادیش دور به که سوزاته هلبستا گو بمرجوانه نویساندن که حسنیده Xwe hewskariya min helbest e ji biçûkanî de min bi xwe re mezin kir. Ez nabêjim bi min re yanî çênebû bi xwe helbest bi min re zikmakî yanî bilfitra ji bi min hat ji ber got bavê min jî nivîskar yanî helbestvanê jî ew baldariya wî yanî ihtimama wî bi wêjeya Kurdî hebû ji ber vê yekê ez 10 salî bûm tevlî komê Newrozan bûm بوی بچوکانیا خو من سپیکرتی دکر و من هلبستین سیدای جگر خوین سیداین تیریج اسمت سیدا و پر هلبستوانین کردام موی چاقی بچوکانیا خو از بر دکر هی دنیا دیگه ایش مشروبا فرازی زمانی ترجیح زن چاقی ترجیح Peki bir çok da bir ama çok da gireyim. Maçıya gel o hem payze. O kelci tali de başa var. Cuma hayli bir şey. Bile. Ma hayli insan bir haber cibim be. El bir haber bekenin dağire. Rojat bir haber. Bir samin şey otursa. Bu bizim hava haber. O şuat zaningehê de dema got em hatênê di werzê yekemîn de destpêka zanîngehê me komek ava kir bi rastî wek hizir wek fikre yanî wek mubadera destpêkê ji cem bû min dest pê kir min disî hevalê xwe anî xwendekarin li zanîngeha Rojava û me ji xwe komek jî çêkir wek kîbekî mûzîkê ew grupek mûzîkê me koma zanîngeha Rojava jî çêkir û her çalakiyên wê em pê rabûn û bi helbest û mûzîk û me berdewam kir ta îro. Havcana tepesinde Şiroklar hediyeler sersimani herkesiye Uşari şöreşa feleka ve mehitiye Ube helbest anı şube Nami tedi geçti Heymin tümür yarası Partin ateş ahire ne daim Tenê li zanîngehê ji dervê zanîngehê jî çalakiyên me taybet hene yanî şevbihêrkên helbestê beşdarbûna min li programê ekranan Mîna Ronahî TV û Rojava
لێ مەراسیمên شەهیدا li gelek devera çi çalakî û şahî hebin em beşdar dibin wek bi navê helbestvan. زحمتیه گو ام دوی واری دبینن براستی ام بیجن ام بینن سرخوا وکر خنه یکی جی از بیجم بالداریا او اهتمام دیسان بیجن به هلبستا کردی نها باشتر بویه لی دیسان جی کیمه تایبت زانینگه هک کردی ده بالا بالداریا هلبستا کردی هبه جبر هلبستا کردی دناوی ده ام خو دیار دکن ام خو ifade دکن ام دبیجن ام کینه دیروکا ما گلک هلبستوانین کردای کevin دیروکا کردی دناوا هلبستا خود و شارت بون لی دما نوگهشتن نوهاتن اجیال نهاتن او هلبستن وان فکر و زانین گو او کینه و دیروکا خو ناز کرن و یاد داجی زحمتی گم دکشین دواره آبوری ده یعنی براستی ده به پرسگریکک نها مثلا ده جبوی میناکا جبو عفرینه ما بخوام دي كليب درخستن لسر اكران انجي دواتي وشاندن لما پر زحمتي دي دواري ابوري دي دواري ما پر زحمتي دي اف زحمتي منه gelek destan li heviyatene goteş xware bikin serenav min dikiras qeşengî beşina te nedî min tihêz hemberî berxwedana te nedî û min di stran û helbesta demê gonavê te jêre ne destpêk be min ew jî nedî madamê niviyên bavê Salah û Cemîl Horo di senger û moziyên şer de derbeyan vedigerînin yek car xemane xwe eger dinya te bahî destdirêjiyê li ser xaka te bikin û xwestina dagirkeriya te bikin tu te ji serkeftinê bêpar bikin lê ketina te zor e û bela şaş nihiz çawa tu bikevî te xwe poz bilindiye bi çiyayên xwe çawa tu bikevî ger dayîka min tenê li ser xaka te bimîne wê sozê bide tu nekevî wê xewna herî kurdekî be گوورین گشتا ته سیرانا ته میوانی ته گو حسرت مایه دل دش خوشک بونا ته گل چیچک تجار سیوتیا بخاران لسر خاکا ته نکشینه شرفان برنگ دل جپولا دایک جی رنگ سیوانا دردورا حیفی باب برنگ کاوای حسنکار تجی چی نرازیه بو کا بخیلی